amman tana beekamuun laaftuudha bare nagarre girgidduma jala teesseeti marcammeedhaan viidiyoo takka anna rasuulallahi sallallahu alaihi wa sallam innamal a'maalu binniyyaat wa innamaa likulli imri'in maa nawaa hadiisa kana sheekootiitu odeesi amiiril mu'miniin abii habsin umar ibn al-khattaab irraa dhufe radiyallahu anhu min tasiyee min tusuqaa jetta ummatii shamarran biyya arabaa jirtu jazaakumullahu khayr ustaadunaa jazaakumullahu khayr gidee sinjaan arraawulii gurbaa anta miskiin wallamaa miskiin anjamaa godha arraawulii ana sheeka bar sinja ya miskina wallahi sheeka malee jaat namni sheeka sinjee sheekan taatu bar anu nuti amma yeroo beesna godhu sheeka jenne mi arrin qaba bismillah amantaa ani sindaran jolle dhan sinja eega sheeka kadura bar wa abuna sheekhu kabira jenne manguddo da bar sheeka jechuun akka afaan arabatti qaratanii jirtan mogga taan ammoo sheeka jechuun nama beekumsa qabu kitaaba yoo baases yoo kitaaba hin baasnes taan sheeka jechuun